Madame Winnie Byanyima, umugore w'umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi muri Uganda, Dr Kizza Besigye, yatangaje ko kwa mbere w'icyumweru gishize yasuye umugabo we Kizza Besigye aho yari afungiye, asobanura uko yamubonye nuko yamusanze. Byanyima umaze iminsi yamagana ifungwa rinyuranyije n'amategeko ry'umugabo we, yanditse ku rubuga rwa X ko yasanze Besigye aryamye ku gatanda gato kareshya n'uburebure bw'icyumba afungiyemo, harimo n'agatebe gato ko kwicaraho. Byanyima avuga ko yafunguriye inzugi 6 cyangwa 7 mbere yo kugera ku cyumba umugabo yari afungiwemo. Ibyo bivuze ko bigoye kugera aho umugabo wafungiye. Ati hari umuntu wambwiye ko ahihariye afungirwa abakekwaho iterabwoba. Besigye w'imyaka 68 afungiye muri gereza ya Rudzira iri Kampala, haregwa ibyaha byo gufatanwa intwaro bitemewe n'amategeko no kubangamira umutekano w'igihugu. Yafatiwe i Nairobi muri Kenya aho yari yatumiwe mu kumurika igitabo, ahita ajyanwa i Kampala aho aburanishwa n'inkiko za gisirikare. Besigye yahakanye ibyaregwa kandi avuga ko yashimuswe. Byanyima yanditse uko yasanze umugabo we, asubiza ku nkuru ya BBC yo kuwa mbere ivuga uko mu ijoro ryo ku cyumweru Besigye yajyanywe kwa muganga amerewe nabi kuko byari byatangajwe n'umunyamategeko we Elias Rukwango. Nyuma yo kwitabwaho kwa muganga aho yari yajyanywe na gereza, Besigye yasubijwe aho afungiwe. Byanyima yavuze ko yasanze afite intege nke, yataye ibiro mu buryo bukabije kandi azungerwa cyane kuko yari amaze iminsi 5 atari. Byanyima usanzwe ukuriye ishami ry'umuryango w'abibumbye ryo kurwanya sida, yavuze ko bibabaje gusanga umugabo we amerewe atyo. Ati mfite umujinya kandi ndasaba ko Kaguta Museveni n'umuhungu we umugaba w'ingabo bamurekura none. Amakuru ku buzima bwa Besigye yagarutsweho nyuma y'uko Minisitiri Chris Baryomunsi w'ikoranabuhanga n'itumanaho atangaje ko yasuye Besigye afungiye, akamusaba kongera kurya, akanavuga ko kumuburanisha mu nkiko za gisirikare bigiye guhagarara. Uyu mu minisitiri yasabye Besigye kurya kuko yari amaze iminsi 5 atarya, hari mu myigaragambyo yo kwicisha inzara. Bobi Wine, undi munyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi, nawe yagiye gusura Besigye gusa avuga ko bamwangiye kamubona kuko ameze nabi. Bobi yabwiye abanyamakuru ati umugabo arimo arapfa, Dr Besigye amerewe nabi, ntabasha kuva ku buriri bwe. Uyu yongeyeho ko Obed Rutare baregwa bimwe nawe afunze, akaba yaravuze ko Besigye yituye hasi muri icyo gitondo ubwo barimo bagerageza kumukura ku buriri. Mu butumwa bwe Byanyima yavuze ko Besigye atigeze atumira cyangwa ngo yemererwe gusurwa na Minisitiri Baryomunsi kuko bamwinjije mu cyumba cye ku ngufu. Ashinja Baryomunsi ko yabeshye ko yavuganye na Besigye, avuga ko Besigye yacecetse ntamuvugisha. Icyo gihe Minisitiri Baryomunsi yavuganye uburakari, ntiyasubizwa ijambo na rimwe maze aragenda. Byanyima yinubira ko Minisitiri Baryomunsi yageze hanze akavuga ko ubuzima bwa Besigye bumeze neza mu gushaka kugaragaza neza ubutegetsi bwa Museveni. Besigye yafashe icyemezo cyo kwicisha inzara mu cyumweru gishize mu rwego rwo kwigaragambya kuko afunzwe n'igisirikare mu gihe urubanza rwe mu mizi rutaratangira. Besigye yahoze akorana bya hafi na Perezida Museveni Yoweri Kaguta uri ku butegetsi kuva mu 1986 kandi yigeze kuba umuvuzi we bwite. Kenshi yagiye ashinjwa n'abategetsi guhungabanya umudendezo w'igihugu kubera ibikorwa bye bya politiki. Mu myaka ya vuba ntiyari kuboneka cyane muri politiki kandi ntiyamamaje mu matora ya 2021. Uyu aheruka kuboneka kuwa gatanu w'icyumweru cyabanjirije gishize mu rukiko afite intege. Ihuriro ry'abaganga muri Uganda ryasabye ko arekurwa ku mpamvu z'amagara. Mu gitondo cyo kuwa kabiri w'icyumweru gishize, Perezida Yoweri Kaguta Museveni yanditse ku rubuga nkoranyambaga rwa X ati nabonye impungenge z'abagande bamwe ku bijyanye no gufunga Dr Besigye kubera ibyaha bikomeye cyane akekwaho kuba yarateguraga. Ati niba ushaka igihugu gitekanye, ikibazo gikwiye kwibazwa ni kuki Dr Besigye yatawe muri yombi. Igisubizo cy'icyo kibazo cyihuse ni urubanza rwihuta kugira ngo ukuri kujya ahagaragara. Bitabaye ibyo, hoshyigikiye umutekano muke, ibintu bishobora guteza akaga gakomeye ku gihugu cyacu. Nta muntu ku isi ushobora kutwigisha amasomo y'ubwiyunge n'imbabazi kuko ibyo biri mu mahame yacu guhera mu myaka y'1960. Ariko kandi ingamba n'inyigisho zacu zishingiye no ku kubazwa inshingano ku bantu bakoze amakosa, cyane cyane abica abagande. Ubu dushobora kwibuka Janani Luwum, Benedicto Kiwanuka, Kingo Chemonges, Edward Mutesa n'abandi, tugaca mu gihugu cya Uganda gitekanye, tugatembera mu mihanda myiza ya kaburimbo kubera ko abarwanashyaka bo kwibohora bitangiye igihugu bakarwana bakanatsinda Idi Amin n'abandi bose bisha abaturage. Ntabwo rero dushyigikiye kwihorera, ariko kandi abicanyi bagomba gukumirwa. Bityo rero igisubizo nyacyo ku kibazo cya Dr Besigye ni urubanza rwihuta. Ninde watindije inzira y'urubanza? Ni inkiko ubwazo zagaragaje ibibazo bimwe mu nkiko za gisirikare zategetse ko imanza zimurirwa mu nkiko zisanzwe.
Kubera iyo mpamvu ababishinzwe kuri icyo kibazo bari gukora mu nzira ebyiri: kwimura amadosiye avuye mu nkiko za gisirikare ajya mu nkiko zisanzwe no gukorana na leta n'abadepite kugira ngo bazibe ibyo byuho biri mu nkiko za gisirikare. Niba uri umwere, kuki udasaba urubanza rwihuta ngo ubashe kugaragaza ukuri no kumenyekanisha ababa baguhiga, aho kwihutira gusaba ingwate n'imbabazi nk'aho ibyaha bikomeye nabyo bigomba guhabwa konje? Ku bijyanye n'ikibazo cy'uburwayi, mbere na mbere hari ibitaro bya leta biri muri gereza. Uretse ibyo kandi abaganga bwite ba Dr Besigye baramusohora ndetse bakanamujyana mu mavuriro yigenga. Iyo habonetse impamvu y'ubuvuzi bwisumbuyeho, leta irabimenyeshwa. Ariko muri iki kibazo Dr Besigye yari mu myigaragambyo yo kwicisha inzara, hunger strike. Iyo ni imwe mu mpamvu zatumye agaragara ananiwe nk'uko byagaragaye ku mafoto yasohotse mu binyamakuru. Mbese ibyo si uburyo budafite amahame bw'imyitwarire igamije gukandamiza no gukina ku marangamutima y'abantu kugira ngo yemererwe gutanga ingwate maze arekurwe? Hashinjwa ibyaha bikomeye, aho kwisobanura mu rukiko ahubwo agahitamo kwicisha inzara kugira ngo agirirwe impuhwe. Kuki adasaba urubanza rwihuta? Urukiko rwa gisirikare rwari rwiteguye kumuburanisha. Ubu twiteze urukiko rusanzwe. Ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa 11 k'umwaka ushize, umunyapolitiki ukomeye utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda Kizza Besigye yagejejwe mu rukiko rwa gisirikare rwo mu murwa mukuru Kampala, aho yari agiye kuburanishwa ibirego ahakana birimo gutunga imbunda mu buryo bunyuranyije n'amategeko no kujya mu biganiro byo kugura intwaro mu mahanga. Nibwo bwa mbere Besigye yari abonywe mu ruhame nyuma y'uko umugore we yari yaravuze ko yashimuswe mu byumweru bitatu byari byabanje, hagashimutwa ubwo yari i Nairobi mu murwa mukuru wa Kenya mu gikorwa yari yitabiriye cyo kumurika igitabo cy'umunyapolitiki wo muri Kenya. nk'uko nabigarutseho, Besigye w'imyaka 68 yayoboye ishyaka rya FDC ahatana ndetse anatsindwa mu matora ya perezida inshuro enye. Yagiye atsindwa na perezida uriho Yoweri Kaguta Museveni. Uyu Besigye yahoze ari umuganga uhereye wa Museveni, ariko yaje kuba umukuru w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse yavuze ko Museveni ari umunyagitugu. Yavuze ko amatora ya perezida mu gihe cyashize yabayemo uburiganya, ikirego leta ya Uganda yahakanye. Mu gihe cyashize Besigye yagiye atabwa muri yombi inshuro nyinshi, gusa hari inshuro imwe yarashwe mu kiganza, ku yindi nshuro agira ibikomere mu maso nyuma yo kumishwa ibyuka biri mu rusenda. Abayobozi muri Uganda bamushinje kubashotora ndetse yarezwe guteza urugomo. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu muri Kenya iherutse kuvuga ko ihangayitse nyuma y'urukurikirane rw'abirukanwe ku ngufu muri icyo gihugu cyahoze gifatwa nk'ahantu hatekanye ku mpunzi zo mu karere n'izivuye ahandi kure. Mu kwezi kwa 10 impunzi enye z'abanyaturukiya zashimuswe n'abagabo bipfutse mu maso, bazifatiye imbunda i Nairobi. Izo mpunzi zisubizwa muri Turukiya. Ariko se Kizza Besigye ni muntu ki? Besigye yiyamamarije gutegeka Uganda inshuro enye, atsindwa na perezida Yoweri Kaguta Museveni uri ku butegetsi kuva mu 1986. Gusa mu ntangiriro z'umwaka ushize yashinze ishyaka rishya ryitwa People's Front for Freedom PFF nyuma yo kuva mu ishyaka Forum for Democratic Change FDC yashinze mu myaka 20 ishize. Besigye y'imyaka 68 ari mu bahoze ari abarwanyi ba Yoweri Kaguta Museveni bamugejeje ku butegetsi bahiritse Milton Obote. None niki cyaganishije ku gushimutwa? Kuri iyi nshuro Besigye yari yagiye i Nairobi kwitabira kumurika igitabo cya Martha Karua, umunyapolitiki utavuga rumwe n'umutegetsi muri Kenya. Besigye yageze i Nairobi mu gitondo cyo kwa 16 Ugushyingo, maze afata taxi amujyana kuri hoteli mu gace ka Nairobi kitwa Haringam. Aha yari aherekeje n'inshuti ye y'igihe kirekire ari Obeidi Rutare. Nyuma y'amasaha make yavuye kuri iyi hoteli afata taxi imwerekeza mu kandi gace ka Nairobi kitwa Riverside Drive, muri kilometero 5 uvuye kuri iyi hoteli, mu nama bwite nk'uko abo mu ishyaka rye babivuga. Aho nibwo bwa nyuma yabonetse kugeza nyuma y'iminsi 4 agaragaye muri Uganda. Umushoferi wa taxi avuga ko yategereje uyu mugabo amasaha arenga 12 mbere yo gufata umwanzuro wo kwigendera abonye atitaba telefone. Itsinda rya Besigye muri Uganda ryatangiye gutanga ubutumwa bw'impungenge nyuma y'uko babonye ko atitaba telefone. Mu myaka za 40 ishize abasivili amagana bagiye baburanishwa mu nkiko za gisirikare muri Uganda nubwo urukiko rurengera itegeko nshinga ibirwa byamaganye. Besigye utari mushya mu kuregwa n'inkiko za gisirikare yasubiyeyo kuko yishyikirije ubwe itegeko rya gisirikare nk'uko Brigadier General Kurayige yabwiye ikinyamakuru BBC. Besigye we nabo bareganwa bagejejwe mu rukiko rwa gisirikare rwa Makindye nyuma y'iminsi 4 ntawuzi aho bari bari. Aba bose bararegwa ibyaha 4 birimo gufatana intwaro zo mu bwoko bwa pistol 2 n'amasasu no gushaka kugura imbunda ku banyamahanga mu mujyi wa Geneva mu Busuwisi, Athene mu Bugireki ndetse ni Nairobi muri Kenya.
abaregwa bakatiwe gufungwa by'agateganyo muri gereza ya Rutsira aho bafungiwe mbere yo kwerekezwa mu nkiko. Gufata no gufunga Besigye byakurikiye ukundi gushimuta abantu no kuburirwa irengero muri Kenya, harimo guheruka kw'abanyaturukiya bafashwe bakanasubizwa iwabo bashinjwa umugambi mubisha kuri Perezida Recep Tayyip Erdogan.